a l'Auditori Mario Monreal. Avui us anem a contar una història, un conte. Algú sap quina història us anem a contar? A veure, sí. La Caperucita Roja, Capucheta Vermella, molt bé. Però resulta que no la contem en valencià. Molt bé, doncs algú sabria dir-me com és la Capucheta Vermella en anglès? Algú me diu com és? Ai, a veure. Little Red Riding Hood. Molt bé. Little Red Riding Hood. Vale. I mireu, això és, a veure la gent de segon de l'ESO, per favor. Vale? Molt bé, que doni exemple com a majors que són. Vale? Així a l'auditori. Vale, a veure, doncs sí, és el conte de la Capucheta Vermella, molt bé, versionat i fet musical amb cançons del musical de Matilda. Va. La nostra història té un bosc, té, òbviament, un llop. Com se diu llop en anglès? Que no recorde? Ara, a veure, sí, així fàcil. The Wolf. Molt bé, quantes mans. The Wolf, molt bé. I tenim una iaia, com direm a la iaia en anglès? Espera, que potser me contesta així. No? Són els xicotets? A veure. Molt bé. Grandma. Així en la història, senteu-vos, per favor. Així en la història la cridem Granny, vale? I tenim a la Capucheta Vermella que heu dit Little Red, molt bé. A més, tenim un bosc que està ple de personatges màgics. Tenim a les fades, fairies, tenim a pardalets màgics, magical birds, i tenim també a uns donyets, duendes, que en anglès se diu goblins. Vale? Però no vaig a fer més spoiler, ja ho veureu. Comentar-vos que això, aquest projecte, duguem assajant-lo al Clos del Moro des d'octubre-novembre, que és el projecte del grup de teatre de segon de l'ESO, de l'optativa de teatre de segon de l'ESO. Què més? Que és un treball totalment en equip, perquè veureu una escenografia feta per la gent, un grup d'escenografia del Clos del Moro, de primer de batxiller, que a més allí, ens estan gravant, la gent de l'artístic està gravant l'obra, veu, és un treball en equip, la gent de segon de l'ESO, la gent que ens grava de l'artístic, la gent d'escenografia que fa tot l'escenari, Marta, que ens ajuda moltíssim d'estar ahí dalt, la gent de Presto, que ens ajuden sempre en les obres, l'Ajuntament, que ens cedís aquest lloc, l'auditori, per poder representar, i el més important de tot això, que sou vosaltres, perquè sense un públic això no tindria sentit. Així que moltes gràcies al públic. De Sant Vicente Ferrer, fort aplaudiment. El col·le de cronista, un fort aplaudiment. Tenim a la gent, els companys i companyes que, encara que saben que és una obra infantil per alumnat de primer, segon, tercer de primària, encara així venen perquè volen veure el treball dels seus companys. Són de segon de l'ESO, que actuen també.
dir dues coses. Primera, els corredors són espai escènic. Què vol dir això? Doncs que anem a emprar-lo durant l'obra. Si podeu, vés-en cura, al company que traurà fotos, doncs clar que vés-en cura perquè correran per els corredors. És espai escènic, també. Això una. I la segona cosa, que espero que se porteu superbé, que jo estic segura que així ho fareu, que quan acabem aplaudiu molt, que si vos agrada, vos aplaudiu molt, molt, molt. I si s'equivoquen, doncs tampoc passa res, també aplaudiu molt, perquè aquestes coses passen amb el directe. Val? Preparados? Sí! Ready? Go! Que comence la funció. Gràcies per haver vingut. Thanks for coming. Bye!
Mr. Shopkeeper. I want some honey. Oh yes, it's sunny dear. Very sunny. But how can I help you? Not sunny, mister. Honey. Honey! She wants some honey. Ah, some honey. Here you are. Honey for your granny. How is granny dear? Is she okay? No, she's ill at home. In Rome! How lucky! No, shopkeeper. No chiro. At home, ill. At home, ill. Oh, poor granny. Oh, poor granny. I hope she gets well soon. Anything else? No, thank you. How much is it? Hey! Leave the lollipop. Naughty girl. Okay, Mr. Shopkeeper. Here you are. 1 pound, darling. Here you are. Thank you. Bye. Bye, little bird. Okay, here I got honey for my granny. Now I have to go to her house and follow the path, follow the path, follow the path, follow the path, follow the path. Hello, little red riding hood. Where are you going? To my granny's house. She's ill. Oh, poor granny. Say hello to her dear. Okay, I'll take her. And remember, don't stop in the forest. Follow the path. Be careful with the wolf and don't be naughty. Hey, I won't be naughty. Bye bye, my sisters. Bye. Who me? Naughty? Who you? Naughty? Down the hill, to fetch a bit of water. So they say the subsequent fall was inevitable. They never stood a chance, they were written that way. Innocent victims of their story, like Romeo and Juliet, just waiting in the stars before they even met. That love and faith and a touch of stability were on and off. They all believe happily the endings are of them a little bit gory. Wondering why they didn't just change their story. We're told we have to do it all, but surely sometimes you have to be a little bit naughty.
flowers. I'll take some for my granny. Good afternoon, Mr. Michael. What are you doing? Good afternoon, Fairy. I'm just picking up some flowers. What are they for? For my granny, she's ill at home. Oh, poor Granny. Oh, poor Granny. I'm on the way to visit her. Say hello to her, darling. Okay, I'll take her. Bye, Elizabeth. I'm leaving back to be careful here in the forest. Listening to the woods. Okay, I'll be careful. Bye. Thank you, bye. You're so pretty. Good afternoon, Lady Fairy. I'm just picking up some flowers. Who are they for? For my granny, she's ill at home. Oh, poor Granny. I'm on the way to visit her. Say hello to her, darling. She showed me she gives us I see. Okay, I'll take her. Bye, Mr. Rebecca. and remember, be careful here in the forest, especially with the Okay, I'll be careful. Thank you. Bye. Bye, little birds. They're so colorful. Good evening, Elizabeth. Granny. How are you? I'm fine, little darling. Just picking up some flowers. What are they for? For my granny, she's ill at home. Oh, poor Granny. I'm on the way to visit her. Say hello to her. She's always so nice to us. He is a big kid. Nice kisses. Okay, I'll tell her. Bye, Elizabeth. Bye. And remember to be careful here in the forest, especially. Okay.
Be careful. Bye. Good evening, Mr. Wolf. What are you going so late? I'm going to my grandmother's house. She's ill, you know. Oh, poor Granny. A present for her. Thank you. Does your grandmother live far from here? Oh no, she lives just across the forest in the first little house in the village. Aha, the first little house in the village. Goodbye, little red. I hope she gets better. I love this forest. It has nice creatures, nice
bread, honey, and some nice flowers. Come in, little girl. Push the door.